Karbilo charle ajutang ate rang ningkan phoke chogar ni katalon. Song Troxy Chelangsi Diphuel a BJP candidate aphan Karchola pen kedengpon. Dilay along puthot lin plia mui arakia hormu kenep thulong. Sakti Kendra Kangdanga Mai Kangni. Longkro LP School Pathok Lamalong BJP Racharya Song Pen Mas joining a Mai Kipado. Ulong Komaji United Karbi Club along Lakha Krisir Kep DPLAC Congress candidate Sumrong Hangaphan Karcho Mai Kipado. Kardom pini ada ba berta thanbang phini limalin timung pi non arjik tha bertang ton pen. Patumi porpha isira chiti malom diphuam lapati dimasa club along BJP pen kache toidun diphuel a pharman bidasing ingleng aphan KYDO KYWA UFC KAYO KHDRC APYCA lapen KAIPO asong pen karcho pon mate kedeng pon mai peman pon labangso karcho pon mai along KASC CM Tuliram Ronghang BJP asong along kachirab du na kenang sot alam thejai pon lapen longri kerai komji aphan Delhi ke do bom a sarkar along kachipa ogdu na kenang sot alam kachitong du na rada phan than pachini dekang. Dipupen Ajit Gogoi 365 News India. Rangsina Sarpo Cultural Hall Lorulang Solong Karbilo Charlie jutangate rang ningkan phoke chokar ni katalon pon. Bangso ajay mega tengpen adaba por song alama mai phu singja tiso pensi ingthur pon. Puthot arni tilia por KLJA mai phu singja tiso mai chephem phu ponsi rada mai pi pedo pon. Maya long aluhi sarpo man pen Karbi Cultural Society amai phu Chandra Singh Kro phapang jang aluhi man peng BEd College Principal Dr. Lipson Rongpi Diphu Government College Thanbang Phi Megi Kathar Pi PCRO Dilip Kathar Chopha aluhi aman pen KSYC Kongchun Bang Bipul Tiso KFMI Putin Kuing Tilapen Penangan ke theki dingatum chetong dun. Bureau Report 365 News India. Dilay OC Penchipatir Piponsi Kiri Kuruk Pon along Ihum Truck AS01 KC 5436 along pen Ilin Morphine la pen Linthom Methamphetamine Arakia Hormusa Borar Loki Patu Nepon long Labang so along Kachirab Dun Bangke Thoma Bang Photum Aphan Nep Ingnang Pon long Achingnang Chek Abang Photum Manoj Konwar Arta Thongkep Raisi Sipsagara Sor Niraj Kumar Yadav Arta Inkoy Raner Kep Bihara Sor Pinku Sarma Arta Thongkep Rahini Guhatia Sor Pusi Police Asai Khipen Pachini Pon Adun thu porphai ke thomalom puthot gopi sonar artain kora troxy dima hasaw sor hormuke papon abang phuaphan ihum matrak AS25 EC2327 pen ingnang ponlong Hanjang langso pen bisnu lekthe 365 News India. Hempe kalama bang kaprek lo. Autonomous state or kotha tu bade dio. Article 244 e kotha tu bade dio. Patumi ada porphai kri sirachi team malom United Karbi Club along Lakha Krisir Kep DPLAC constituency Congress asong pen MLA kilikalong chetoy du na bangphu sumrong hangaphan karchupon. Labang Somay long bangsur hini sosya muluk chitu dunsi labang Somay ke ADCC secretary in charge DPLA rong bong terang pen mai chari ponsi maya long alifia man pen kachitong dun APCC spokesperson Dr. Mongwerong P president ke ADCC Asuk Teron vice president ke ADCC Pradip Singh Nar vice president ke ADCC Rakul Teron
lapen ke ongdung Congress asong along claim dam rapedatu chitong dun Montri le nang pi puta. labang so amaya long BJP asong pen don thong kebra ke thom Congress asong along chipo ogdun APCC spokesperson Dr. Mongwerong Pipen patimi labang so amaya long kaning jeke Congress asong jong se haidet pulote ke cheng sike loke thegari soe janga tumaphan lak pho government wereng hoi PG lapen lak in koira pho private wereng hoi PG adon 3 unit pharohini karena ke joy pen rapon jipusi rada thengno jai te kang Sumrong hangpen kaning jeke ke damtang ni phai kebar nisi BJP asong pen COC Congress asong along chipa ogdun lo Sumrong hangpen kaning jeke Karbi Anglong ke Puduma Mir ke Papun elu non ke Ripak Arjansi Karbi Anglong along ke Dupo lapen Karbi Anglong jongsi Tuliram rong hangaphan pe Dubomte Hemprek kali non ke Dotang Council of Power anta pavedet pupusi alang lining jepon Mulong Komaji pen Wilson Terang 365 News India বিজেপিয়ে যোৱা 5 বছৰত একো কাম নকৰিলে একো ডেভেলপমেণ্ট নকৰিলে এইকাৰণে কংগ্ৰেছে আমি এইকাৰণে 5 গেৰেণ্টি ওলাইছোঁ য'ত কিনি আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী কাৰেণ্ট দিম আমি যিমান আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে সেইসকলৰ কাৰণে আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিম 5 লাখকৈ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত চাকৰি দিম 25 লাখকৈ আমি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত চাকৰি দিম আৰু আমি যিমানখিনি আমি ইয়াত সমস্যা আছে আমি গোটেইখিনি আমি সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে আমি আহিছোঁ কাটো চাওক এইটো আমি দেৱানৰ পৰা আমাৰ একে এটা ষ্টেণ্ডে আছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কাটো বাতিল হ'ব থেংক ইউ Patumi bangso mas joining amay long man kido Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aluhi sarpwa man pen chetong dun lapen MP Horan Singh Be Langhin constituency EM Tadendra Brahma non hejong Ratchari asong pen diphuel e pen ke jong pon mate kachipate dun jia bangpu Vidya Singh Ingling Socio and Economics Reform Chairman Langsomi P Block BLCC Chairman Sarthi Singh Rongpi Langhin Yuwa Morcha Mai Phudhuniram Rongpi lapen ke ongdung man pen ke doaluhi lapen rong arada tum chitong dun non ke chari bom BJP sarkar tum rada kisung chini lapen ke ongdung rada phan ison pen ayojna tame rada phana ke rap ki pipon thekdun longsi bang khokep sosia bangphu abang phiatum pregjam ratcharia song pen COC BJP ratcharia song along chipok dun labang so amaya long non ke bang GMLA kilika long diphuel e pen kasipate dun jia bangphu maya long kaningje atengke ne dile ke hailo pulo tangte Karbi Anglong lapen di mahasawara datu makari article 244A ke papleng wekpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang asangho kaningje atengke non ke wang GMLA kili ka hotke BJP Ratcharia songsi ke ongdung vote pen highwekpo athe ke Haroghat constituency Korkanthi constituency lapen pregjam madimalong pen setami Congress APHLC ASDC lapen pregjam Ratcharia song pen ke ongdung armu atung BJP Ratcharia song along nang chipa ogdun tanglo lapen te halapu MP Horan Singh Be sitami patumi bangso amaya long kapreka song pen BJP song along chipa ogdun abang phubang phia tuma phan ning kang sam chipa klangpon lapen non Congress song pen kachipati dun jia bang phu sumrong hangke sarpi mar mate hemi pialon rekta avedadlo athekya lang HAD minister dutik setami thangna dasai rada phan lang ponpe asinon setami party da chelar dun voilo puta MP Horan Singh Be sumrong hangaphan namthiar bokpon langhin pen Indrajit Rongphar lapen muthungaji penanan Be 365 News India কংগ্ৰেছ আৰু ASDC ফুকন আৰু APSRC সেই চাৰিটা ৰাজনৈতিক দল সদস্যবিলাকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত যোগদান কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাৰঘাট ব্লক মহিলা মৰ্চা ব্লক মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কমিটিটো তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত যোগদান কৰিছে আৰু কৰকান্থী ব্লক কংগ্ৰেছৰ মহিলা সভানেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সদস্য হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে যোগদান কৰা হৈছে আৰু লগতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা CPIML ASDC আৰু APSLC ডিফুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহি আজি এই ভেণ্টাইংটি পলিং ষ্টেচনৰ এলেকা আমি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচীতে ৰখা হৈছে বেলেগ নহয় যে আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনত আমাৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী
নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ পুনৰ অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, ৰাইজে সহায়িতা কৰিছে। ডিফুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈকে প্ৰায় 1000কৈ অধিক ব্যক্তি পৰিয়ালে যোগদান কৰাইছে। ইয়াৰ প্ৰায় 100ৰ ওপৰতে যোগদান কৰা হৈছে। ইয়াত ASGC, কংগ্ৰেছ, APSLC দলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ 100 ওপৰত ইয়াত Lakhakrenar Keb Lumbajong MEC ke Parlo Sikari Hanse Polling Station Left Right Chingrung Pet Pen Executive Amay Lapen Sakti Kendra Amay Arsigjit Pen Pedopon Bangso Amay along Left Wing Amay Puborsing Ingling Pensi May Charipon Lapen May ke Phalam The Kongchun Bangsar Imbe Pensi Nonepong MLA Kili Kimisen Pen Kapahay Dunjia Phanta Klardagalam The Jaipon Bangso Amay along Manpeng Aluhi Pen Kachetong Dun Lake Longpho Polling Station Sakti Kendra In Charge Welson Teron VDC member right wing amay Purajas Hanse Kongchun Bangro Kitimung Lapen Ongdung Ari Sang Hotum Chetong Dun Maya long RD dojot men kaching kipon laki nona phong Assam Assembly election among winang kijap nangkate bokhet ajok Lakhakri Serkep Dipu Pen Bharatiya Janata Party Asong Pen Kachetoy Dun Bidya Singh Ingleng aphan koson si Ongdung awot pen kapahay jima pusi Chirok to kamay pedupon Sakti Kendra In Charge Welson Teron kaning jipon ke BJP Asong Pen si Dipu Pen Kachetoy Dun Bidya Singh Ingleng sa Haiponji Lasinang litum Sikari Hanse Polling Station Penta Ward Kachepalong Dun Jia Phanta Bor Ipon ang Jiputa Arsigjit Pen Thanpon Pen Misen Pen Executive Amay Lapen Sakti Kendra Amay Misen Pen Pachunpon Bureau Reports 365 News India Pili aberta kala puan sa kangton iglo arni kemi kardom